Obema who crashe, Obema when he does so, my Bo Nkommo. Oba papa won't you know, Bo Nkommo. Oh, a good woman is priceless, Bo Nkommo. Emma so on for so pan, Bo Nkommo. If you educate a woman, you educate a nation. Bo Nkommo. Bo Nkommo ye bedin komo ye benom komo ye bewie no. Na asembia ye da wakoma so ade bia e kire wadwen so watimi atasitasi mu adwata mu. Nyame shira wo da bia meka se radio stations so doso TV stations so doso. Enso no kwase mi odo awo ma me na ya na me akora bro madwen. Ana me ti ase so da bia metena se bia menya dom chese munyina mutena se na mutie na bi send the comments no be one so are not criticizing kiti na de ono so esi ne bo no so twa da pa fase oh ni nyina aka wona madwumade ne ye de medofo nyame nhira kwate meeting your family lady reverend mama ye bo see tu enne akoye benade said you wuni mo na ye benade bia eye no nwotwe abo apa mu pepepe ne atena se ne ye de ye Bo Nkommo e de abrel ye twetwe nkommo e de afa brabo ho eto de bia ne ma bi wo hono ma ye se wonko a wutwa sa hu se wachi achia na so obi gina wachi a no timi hu sa de na wutwa na nheda nkoyie ebi so anasem bi wo ese utirim upo obi ne na susu ho upo obi ne na dwendwen ho hwan na hono ne ka bia ebeye yie agise ye Bo Nkommo so ye de asem no beto wo sa ne nyina ya biemu na jese waka bi na meso maka bi na ye bewie no na jese nsam bia e bia na hye usumi ase no yetimi apagya e wo hanom aboa wo na nneoma nyina etimi akoyi enne nyame nhira wo so de wafidi ato an me wosofo kum chacha me mapafo ma ye late omo aba enne me ne omo twetwe nkomo na ya Bo Nkommo ne yedi nkomo ne yewie nkomo ye bewie na jese nkomo ne nyina aye bia ne sampa cho obetimi so connect me e wo Facebook said you unim no Facebook wo Adom 106.3 FM na ode wo comment ode like page ne maye ne share so mankofo e ka chenkofo say yaba na ye betwetwe nkomo sanso na say wo me Instagram page I am Rev Gold and also a live wo honomo Instagram a live on Instagram baby I will be a social me honomo na na ye twetwe nkomo ene ye nkomo nyame adom me wo sofo kum chacha I waje nedwa e wo hanomo ne ma me ewu for the first time nyame adom next week on and next 2 weeks date be Remember that be now on the 8th of August. Yes. Okay. Inti yina bacho baby I will be on the 8th of August. We are heading towards Achema Peja. Bacho ye yankoja bu ho. Wo ma me awu kra bu ho. Wo papa betimi awu. Ana se ebi kra na wo fa bi awu. Wo behia wo bi ade wachike. Inti eto obi a na so watimi akobi so ho. So fokum chacha enanyame adom o hanom a wono so eba na chese ya twetwe nkomo kama na ni nyina no so fa ho na yie na aba no odi atudwa na chese bibia etimi akoyie pacho han so fokum chacha enso ha no asana sof mami Jean Anderson so wono so aginedwa e wa hanom sof mami Jean Anderson ono so aginedwa ono won man trinwi kusu ti se eja no ohwa anya asem ketwa asana ama taakun ono so aginedwa e wa mini baby okofa edin taakun no odi free ama enso e wa hanom ye chance of mami koko ene hanom empire ebedwa ene ye hwe ansem bi wo honom aye obi kan se aye bo achi bi ni whether obia ready for it and I say you're ready for it no e kan nipa abrabo ho whether umpo obia hia obi na abrabo who is your friend who is a friend why ni adamfo why ni ye fan adamfo ene so de nyame ayamadom menafofo so wa ha menafofo mo ye papa ni mo nye papa so e me chance of mami koko ene kuti abono be ye de nyame adom Instagram for nyina prayer train for so do na so Instagram so hanom yes almost so share wa hanom na ye ba be share who is a friend who do you call a friend why na obe friend say oyadam for why ni hia no say adam for and then nyame adom so mami no want to say bibi aboko why ni adam for oyadam for de oyadam for abe
Unya pa nka be Adamfo. All right. So mami Jana mi busa ne se hwan ni Adamfo se oya Adamfo na so mami oya Adamfo. Ai. Unya Adamfo abe. Adamfo papa. So vogun. Mame. Ba jo mani o Adamfo. Mini Adamfo but me won yonko. Okay, any ba we che mu de. Any Adamfo de any yonko. Ya won yonko ne ya Adamfo. Mani Adamfo na hwan yonko. Difference ne say onyonko onene na ma obeyon wa okoba na wakoma ma kama ena Adamfo nso obeye na wafa ofofofo. So I say difference pa so I say you will be on my one in them we are say on what wa okwa here mu anu we nani. So I say wa we here them who ne mo bi o de bebo so I say aha so for any do come in some mama oh any so for no come in some mama am we here me na for na me from omo ma no any me nua me man wan so ka ho me dia me nka ho na me Adom wo ka ho oh there be me nka ho so for my men nka ho ama na what is saying Pacho mami. ama wani Adamfo Pacho me pe bono no mami bono Mami se be kasa Adamfo a Adamfo ni nipa ne wo adwene ne wo dwene fa ne hwen onso dwene bi sa fa ho meka papa asem bia wo dwene papa fa ne ho ono so dwene papa fa ho ne ono ahwe a wakwa ho kire mo be ya abo ama wakoma to yami say nipa ne be frɛ na Adamfo because wasem ne wato no oye ne ya asem ne ato a wakwa ahohehia mu ono so oye ne ya woni say nipa ne be frɛ na Adamfo o kan wo hawo kire na otie wo hawo he na mwa bia ne obenya fa ho bia so ka oboa wo sawo ofa ne sika mu se bia futom kura he a Adamfo bi wa woni sika so tim tufo ma ho to wa hunu de me kire yo ane ama akane de of mami so mami wani Adamfo o ya Adamfo oh mena vo ene hanu mo ebe de papa ye ke nyina na so o hye eto de bia ya na nipa ye kwa ye be obi ahia obi de bia me ka say aya na bi say you don't need of course you don't need somebody who will come and destroy you, but no one is an island. Obi ahia obi aboa no obi ahia obi because we are say oni obi de odi nipa ne be adwuma oni nipa ne betene fie oni nipa ene be ma oba oni nipa ne be ware obe yoku ana obe ye oyere oni nipa ene betena enti ni nyina mu you need somebody to help you, but you hwe say hwan any the rightful person ya sha say in free of mama Jean Anderson on afi yentoazo so mama me da say rev nyamisha bebre enwumere de na mechia yetiefo nyina enemi kun Bishop Alfred Anderson ene masori ma nyina nyamisha obibia mafio oh enchi se mi wie kwai ani ya so e studio ha so kum chacha mafio nyamisha mfona bia we mfona bia so fudu an abu kwa ha ho ka de ne sa he de za de me wa ha me wa around rev ya ka say Adamfo Adamfo ayo bia media meka se otumi ekata wechi ebia wako ahihie bi mu wakoto amanie bi mu wakoto enunguase bi mu osai bi achichiro anampo wopo bimpo na waka asem bi ama wakoma atoyem saa nipa ne ewo ho se obechichi wo wre saa nipa ne ewo ho se onyiwu emma atamfo ensrewo saa nipa ne ewo ho se sempo sabontimpo waye bonimpo a won kama amansan ehumpo se sei ena waye na mom kukuemu no na wone wo akoho na fe wone wo akasa ne ye fe ne ye deso na onsanso entu mohinta sem engu abonten empo se asem pa aba no wakata wechi se unini empo enni agudie mpo ay unini ni yonkofa mpo biompa eye ni dimpo se asem bia unini ache no obetumi ede ato abonten Adamfo yo bia udai na eye yie Adamfo yo bia wehinta sem agu ni sem na so okra ni senya kosua eda ni sem a oma wenim enkuase
your birthday invite Oba. Oba, we are birthday Oba, which is sitting here as of Kunchache, yeah, they say, oh, yeah, fire who come and near work with Jan, yeah, let's just say, we now butcher be an as Nakuma Tony, say, only enough of Faba. All right, I am an Ipa break, I say, first a pan and Ipani Patimi Nancy, a che, who be na Nadafupa. One nancy for years. Problem be a matter. One no the share wedding guitar a year by Munyanabo first cry one and for the only who can see a yes, so much to be quite trantama. A boom, any idea. A year be about be I sim a quack Jan and Yonko be quite to me the kind of home. Any idea be about 3 days in the idea. Adam for Titif and now for Ubit me grandma's cafe fast away to me. Fire Juma, fire say, butter, and then as in was Titi said yes of Mamma Kayan. Only obedient grow. When in a cry, Jai, a good dear, a some crown one and one. Yet didn't say, Beckham will be at sea. As when I say, you risk telling somebody about a new man, Cosso. What you say? So, at the end, I'm going Medase. Mechia with you for na Macasinia me in shroud now so my mayor boa a radimon quatentenia who didn't be an fabe a juma. Mammy, film free say, MSC or the NSO. Quotation be of Proverbs 13:20. Also, we knew Yansa 4:90. Na de be our Daninians 4. Na the award na boss sebe kwasia no sebe ono so dane kwasia eti no ye wo enyansafo enantie ene ye wo sebe nkwasiafo nantie obi a one ne nam a ye adamfo papa bia wo wabra bum no on se ene ebi mfa enamfo papa nti no bebre elusu on awade na kense so olusu na awade but adamfo boni bi any a futu boni bi or the man into walusu na wade walusu na juma walusu ni position because adam for nene na mono da bia no a futu papa bi enfri ne nchen emma ne nchen emma ne meme boa no eti adam for de ofa on say wo bible mu say ya david o say ofa jonathan adam for no na jonathan yo bia no boa david e wo bra na jonathan papa so ehwehwe david yakuna na wabeyi na sotre na wabema information na wachire ni say etima adamfo papa ene adamfo a da bia no me fe se wo wuo kura na eba so ane nsohwe bi ni o haw bi na eba so a otumi etwa jejew adamfo papa ene obi a mame wako ahunhiehiem a wako ahuchire mu no adamfo na tumi aboa wa wahunhiehiem ene wahuchire mu no watumi afiri mu ya wonamfo bebre ono mo a ono wonam a da asem beto no obedwane ye jawo ono kwa de asem ne beba na se da asem beto. Thank you. Oh wono amu no kope biaba na asem ne bape ma unhu ne biem obedwane ye jawo ane ye wadamfo bi owa utumu se wonne ne nanam by the bia wonsam so nenam no ono kura na ye information o information yi so ada say won no dey nsam ne ko emma da bia me ka say ma ansa na bontinsu ni benya wo no na ye fie nipa ene de wo ko say fie nipa amfa wan kwa abontinsu ni onya wo da etu say Matthew chapter 10:36 no Matthew 10:36 say nipa fiefo be na tanfo ofiefo na ye ebetumi agina ma wadanfo obi ono wonam awa na ko na wo ba oben wo na obenwu say what information men krofo bi na o kansem bi a enim etiato da bi a nipa bi wo akira won to me kansem bi a wo to me kasa na asem we pa de den na aso mesite ye na so na de oben wo pa no ena ma wo de won sam no ekoye eti no enye obi a na ye fa na adamfo bi ba wabra bomu a ese
debi ame so ya meka say nipa bi ya your secret is your power. Ya wo bi ono mo a wo hu obi nne no wo kyena na bosome ne na awotwe pa. Ni secret nyina so no start yi kyele no. Asa wo kan bibi ya wo bi ono mo a ene wi asesa de yete no ye ngi ni penni. Ene gidie pa no gidie asa. Eti na dabia me so fukum chacha de me de dabia me nko a o we ye me ama me de me se me de be fo chaman no me won kana man because me jinkraman di oh man na se nipa de nipa betumi ni nipa ye lie so I say was me koto ade no be si machi kraman de no bo baka se modu a mo chechire mento thank you man so eti da bia me ka se enne sebe impredu ya se biem edu ba bia ya na dia mesof kum chacha me hunu se enne ya na sabio emowa kora no sebe ye ya jo nwodi achi nipa a wonni nam pa eto da bia wonni ne kwa wonni ne ba na wonni ne didie na tumu se wonu ni mu gidie kura na de ma me ayela because wonu momu na de won sam kɔ wonu na etwitwa wo 19 wo yie die bi ba na wo bogu wonu monyam bi ba na wo bogu etu wo fa danfo tumu se nyamesuro ni yesu bi aye Kristo suro bi ewo ni mu na wotumi ni na nante na wetimi ni na nante me dofo na ye be wie no na obi a wetimi ehun hwe eto da bi ade ya pa ne se wo obi na wo trust no na wo kam se mu nyina kire no na so nipa na no be ko akwa se o se wo choose obi a na wo choose obi a oni se ma me obebo obi a hu se eto ne ye de obeka bia ma obi okura wonyi sika ma na so hu se nipa no oye loyal wakodru ba bi pa hu se nkofo di watem obeka bia ma obi defend him. Let's will be on my no boko page wasem edia nkofo etimi asopa enti ebusa se ne hwan ne wadanfo hwan na ochusu no na said so for okay oni obi to na mo se ufa obi a obeboa fo obi a onfa wasem nko ne ade enti yen hwe sesi a yedu sa we se mpese obi a ye nyina yen hwe yenye hu. How do you choose your friends? Odu ba bia se wo ye obi a oye an extrovert upenipa upekasa any idea quite easy as any pa beba won chen obi hu nkofobia obi kwa be si ne buma me pe wadan for mama pese me no nante obi won mama me pese me get closer to you any idea. How do you choose a good person? Ama mami say upese oni obi to anamo and obi so pe wasem obi okran che da wo che da nye friend but obviously you are getting somebody closer. There be make say especially for some of us because rather unfortunate you one limelight and I say what baby you kofoni mi en kaka quite difficult to say untimi nka say onya island unya obi na betina kem obi na bedu etifi obi na yejuma obi na yeah sorry obi, so you need people around you. How do you then choose a good person? Now better no one say any way or you good mami nchia tefo meche mabusanfo be ye kumase airport about na madam for baku jane on the mintim nya ni din border or US New Jersey na mami asem ne wo kan wa hu no me answer na nipa bi beba me nchen so pema adamfo a mete ase amane oya me hwe kasa oya me hwe kasa ni ono de eba kasa ni ono di firi abontene de ebe kan kire me obi a no so pe wasema oba na okasa bi wa oba obedi karete say ode bikura wa nipa bi uneni wo problem kitu bi onu kura nima semi mu but obesha da kofa nipa nya sem bi wo ye bibi te say de wo de ope waseme mezo mi wi asemete nipa bia ne mahunu mu na ubetima kan bi ne na ne nam anase bi nipa fufuro bi wasem a kire me dendende obasa wo nipa misuro because nipa bia ne ma information bia kese bia ma me odo de ekwa abontene nipa bia ne odi obi ho asem bia or the one so this uhunu so ni nipa hin kasa bia ba honam da bi mimi busasem
two bear then when I would choose so now for and now for the choose. Mammy, says I cry, would choose so now for see how far the crowd. Me and I know about money, walk and yard and father, but of course, we will be net. Yeah, we will be there, but say no more, yeah, you many are will be here, will be of fear. yeah, we will be a year because a baby I will be a unique somebody. Yeah, nipa dear, baby, no, because we are being obeying nipa, say, on quantum, and I say, Ukra area crowd would take cry a wide and say, when you be a crank cassa, on cry by uncle for watching, and as a woman, because school, two things I say, when you be uncassa. Now, share will be sure we any say, Opa will bet me decide, young man will say, okay, me who nipa be a mechiano, but meaning in a winning combo. Me who nipa be a mechiano. Me who nipa be a mechiano, so meaning in a one near the ending combo. Now, all your sabe be in swa. Oya sabe bi nso na oya ha adwene se nipa ye die kura wo mpenipa nkrofo be di watama se wo mpenipa ne nsem bebiri nti wo be hwe nipa he ade wo de ban se de osika san so hwe na betim ne na atena wo betim ne na fa adamfo na wa hwe afrani kasa ne ye oye nipa papa because me wo ba na wo be kan bi ho asentence afina ye kura bi ama betena area bi enchere ye kura o na wa ba ho bi am hiansuo bi wa boa me afa odi area ho we yasamaba wodi ye yasamaba obasa me nya ni je bi se me no kura be fa adamfo me ntwusu because usu bare na ekuta onye papa wahum wodi nkrofo ne ono be ya ho aseme ba he de wodi m de beko nkrofo ne wo ni bete wa hu didi basam no de ba hi o na je za wo wie pe so dem de akonti wunya nipa bi ne metimafo adamfo ama aba makon se da je se adamfo no a oba no wo hwe nsem a wo de ba misuro no ba na so de obi hu asem o ba ene na je se yi ni hu ohu ne hu asem no de ba de a how because sadamfo de transia ye be din komo okay so mami adamfo bi adin komo adamfo bi aso din komo there should be a subject it's social media komo de ani obeti eni on ham na nipa ma hu ni se bia woni ni didi ana woni ni koba social media komo ne so na so wan so social media ma hu ni sa ama ma go social media page ma hu ni sa se mami ma hu ni sa na on the social media se bia wa fa mami aseme kan se bia mami be do bompa ye Saturdays o kan bibisa onya de bi na ye nkonkonsa se wa hu de metre na bia mi ka se nipa ni ono no kura na be didi wie ya no wa ba me so me ncha wodi sa nipa nya asem o be ka kire me abese no mi hu ni se wu se bia kire me a wa wie ma si me the full stop ma si wa pampam because ma hu ni se untim muam wodi m de beko this nipa ye masem pa de onya bi da ba okofa politics ba na to okofa asem bi de wa si kuro bi so meka wahun anase bia wo problem bia wo yare ana bibisa de me no mie ni ye kantimi se nya de ne wo kɔ ba bia na sepa se ma hunu se oni maame ye bo anam na wa sere ka maame ye bo ho asama be kire me de a wo nya nipa bi na metimi ne waye de asane ana mefo adamfo akura 5 minutes because best ko akɔ me poto a kire maame se de odi maame de aba he sa na odi me de beko timi sa de oba ma bibi nso e wo ho se ye wo obi wo ho no mo a se wani da ho pa na se wani da ho a tambia wo be hu ni su ne ban eti se bia maame ebia wonne wakoda bi nam ana bia sofukum chacha me na makoda bi nam na wakohia wo bia utumu se wo ye uti pen a woni na edi nkomo woni na edi nkomo na no wo be hu se akoda wodi wachi no asem ne mfa no ho kora wo na ode na no abetumbi obu okro nkasa na oboso he ampo aga tazi do afis no de na no atom so ade ase it was say obi aya na wiase na no ya ne pele so ade ase meka bi meka ene said ye menu aba nso eka ye no so obi ho no ma ne no ho no ma no akofa aso mesi asema ba ena me koye ena kan won kan sei ena me koye na won kan ya be 30 minutes 30 minutes no no gina wa nka hwe so obi o wa ode ba nyina nso no be pe won so ode ye no de ko ti ma me ba be de ban de be hu ohu pa ba be de nsem ban ba de wo mu no sa danfo bi anso hu konkonsani ana ne konkonsama ne me ka se obi ani hono ma woni obi di nkoma hu se nipa no hwe de wo mu se obi ti se minim ayi gospel musician PC more or less like me nuaba PC oni konkonsadi enti wo kopeja konkonsaba o hu ntimi so eso kofa konkonsambras of mamijian oyi obi e ma wa kwa wa hu se yes
ye di konkonsa enti anu titi ya adamfo ntimi ye ni konkonsa kaka ma me so Rev mo say ye betumi akasa ba kasa na ye ka no eno na masem no ka me no mienu ni ye bon enkomo na ye mienu the moment obi asem we can talk ye betumi make it fun of whatever issue ni eti but then unim say enya ade awode kwa bonten na me so me fa nko bebia but ye wo bi wo ho a o sorry free ho na ye we no wan say no de bekwa no fa mami asam no one ne pe na aka enti the moment a third person ebeti no wan say SMS na me ni di sa nkomo we o free ho na so no asan kodua baabi nipa ba ko ne nanfofo be ye 3 4 ena e ka ho me na ka say mi say o si e friend say nanfo miensa ne 9 die emu a emu ye hu ankasa miensa he emu ye hu o sorry ya na chese wechi no wo na wa sorry no wa sem na ye den that board na so mo fele say nanfo papa ni oh papa wo Rev mama can say me papa ewo ho a obetumi ene na chewe hintasem ana so obetumi ene na adwene a abom ejina sa nipa no ne no credit ana se udi kan ke bi se ne loyalty to you between the two of you form you dangerous omo a kan asem no very broad a topic way very broad but I say as Q no too that for the concern that for the assembly yeah will be one no so what in it but very secretive he or she is willing to hear everything that comes from you but also you're willing to bring out anything what in it but you don't know anything yes what friend is all you're down for but ono doesn't see you as a down for Rev me feel so no dangerous Rev obetumi jaw at any time ba ni nyina so ye ma ahwe yi o on say wo kan bibi nipa de untumi nkasa woni nipa nante ba ewiase a ye wona nkasa no e ya ahwe yi ene nipa bia wo ho no mo a e se wo ma wani da ho because nipa bia wa mo ni ana ho no mo a untumi ni obi untumi fa wo gidie enhye obi mu saa se mafa na damfo ama eto da bia sabe awade yakura na ya wade be 15 years 20 years e mutu mete eti a nsem firi mu ba edi adamfo untumi fa ho to adamfo so se me de me wato ne so ama sabe we Yesu ana se me de me wato ne so aso ye nyame ana nkronkron ba o mi se bedu ba bia montam ebetumi ate sa montam ti a e wona ya ne eniema bi ye secret ni niema bi a wonno fe say wo ka kire no say de wo kan obi hono ma no wa yedi obi hono ma no de sabe on fa ne de ma so ada say sabe na wo de wa ye be kwasea na wo de da bia wo de ye ba na da bia wo nya wo de no nya wo de no da wo ne ntam bete no wo be say nsem a wo kan ye nyina no na ma me ne nsem no na aba bonten na bonten so fu anyam etu obi ho no mo a ma me woni ne na mo a ya hweyie ma wani na ho susu kasa susu ka won sam susu kira won semu na susu ka won sam kira nipa na one day ebi anadan fo ye no na nkwa wieye na nko end sa adan fo na nkwa wieye a wo da ma me fa bibi ni example kakra kwara wa yen asofudiem eto da bi a yen asofo won kete nketo ana yen kola won didi asofo achi ni ade ma me sabi obedi wachi a be 4 years 5 years 7 years so ada say e bi mpa na waye bibi e na bi ade a waye no wakoka wakan nanim na wafuru wonche na okọ nipa bia nso kọ a ade ewom ene de enimu bia no ma me na okoka eti utam bia no da bia me kasa wo ye sofu pani na tamma wasof onkola etanhu niema ma sofu ma eno so dey I bet to differ nipa ye nipa yi na kam pese me busa mo na mo define ye kasa danfo de ne adanfo say adanfo a anase obi oben wo de fancy nipa oben the oben e difficult to say until once tie me you the oben to say wo odi ni sofu kunjaja
Ghana hawajidi wo miamia bebre boa eti wo wasem bia no ye news mani pa no te onje me boa ono no we should danye interested much asem kan we should danye interested in his business because obi kan first of all ono no should danye obi asa ono should danye din onidi eti bia na wo no asem bia beto no said nkaye na ka moye ordinary people to say school for amona ya dia we are to tie we ye nyina kwate mango and we kwate papa we mango ebuzo asi me ye ni de enim ni poti yo de make am say say kwala but edum pani pani so a wo gina so wo yire akwala wo ne ye adwuma ayi osofu keto wo ne ye adwuma ofie wo ne ye adwuma wo aso onim wo yire wo yire esre a nipa no onim sade wo yire sere onim sade wo yire sere da ko wo yire mu na onim sade wo yire da ko ebi wo de ade ebre wo ba na mo kasa be amokun entokwa wo ho abufuo wo ho bibia timisi aware bia ni ho ansam nsi ma na onde ahudie bia eti wo fie nsam nipa ho be ho eye likely say obe me ho na me pese me tase ade ni free no eye nipa bone samwa na aba wiase na kanya hwe because nipa ho be ho no obe hu asam ke sabe wona fufuo wa sofo a woni omo nam yi omo oni omo ye close ba woni mo masam almost so many bempa almost so many muasem almost ni muasem enti se da bi o de kasem sanya nipa bone fo sem na ye omo me ni nkrofo na ante da me ja o ma me fi o me nka de oye no enti obi okra no o pa busa se de enti na ma me jam aso esi ho me nka po mo nti eye sa na se nka nipa ni nipa tana ba eni wiase sem na abenti because de wo mu no se nipa no yare because say ube obi na wo ye nipa na dan for there kianike because I didn't know I am madam for asema to bitima ya ha me no na me ka na me woku bu okra na me wo yire bu okra na me wadam for bia na me ma me mpo ha me na papa bia ha me wana me ne beka wo a wo ye madam for by unse na me kan bibi say etimetima ka say mi su so ndabo de me kan si asam so etimetima ka say mi su etimetima ka say me raho etimetima ka say bibi ha me pa wo de me nam na me ni men ka hwe njere but man man because I read it free man and I make can say obeka won samo but yesusu ma won samo na wo kan no enye deep na just say enuma bia so that's it won say na secret yeah won say man bible na kura ni Jeremiah 17:5 no was no me yenka de ode na wutu nipa so and I was saying kan Jeremiah chapter 9 eba was mo nhwa mo hu yie wo nyonko ho mo nhwa mo hu yie thank you wonim de woni paso John chapter 2 verse 25 eti nipa abewiase ne no abewiase ne no man wo the officer sebe mehia sofukum chacha meni ni di nkomo mehia wo nipa bi meni ni di nkomo ye madamfo amene ne kwa amene ne ba eti ka bibia tomea o say man we dey won say quotation bi kura with James one baby say ka yen keka yen fom so enchire yen mo bom paye ba ma say quotation me nye so hwe enne yen ho no so enye obi akeke say thank you yen ho no de te say ka kire osofu na enne kura no ma eni pam gidie kura no sabi o fa che me yen ho ne ade kura no o say adwuma bi en pataku so that say adwuma bi en pataku eti yen ho ne ade kura no say eye elders say ya asofo kura na o fi say because asem na no na Roman fo agina so mo de confession okay and it's working yes but the woman no say yeah almost saw the oath of secrecy yeah just say ye hu no enye ye hu say ordinary people say we share obi a na say my you but obi a or what that spiritual standing to even absorb in semina o kan enti nipa no asem na o kan e de no betimi aye wo asem na ho ama obetimi abompa ya ma obetimi ejire mu asere boni fata bibi sa ba nyame anka se woni wadafo na ma na ase akoso ba unsa o kan bibi se ma o kan bibi se ke bi a woni sofo wo de me hu ye example e bi a woni me sofo kum chacha na mo no na ke bi asabi o mato amani hunu bim ana bibi enkoyie bibi de yawdie bi abeto me so na esese maame me susu wo kyerɛw na ebi a maame won so ebi a wakwa amani hunu bi mu na wa amani hunu no na ka ebi a maame wo susu wo akyerɛ me mommy hwɛ me ka kyerɛ wo sɛ wan hwɛ yi a ensam no sɛ wo betumi susu wo akyerɛ no
but one share ye na me could deep wa na baby a beba copy and one share ye na me could deep wa that one in tam ebenya problem I want to meet you as you, but you may person just any papa for someone and abba because I'm yen, see who your papa no mutimikuta, and that one pan as soon as you are done for, or meet me down for 40 years, 45 years, or we call your mamma, waiting the bunny way about some your man on worry, no more fan cement relationship. They make out I guess a nena nipa, I any papa, and Obi born, you must say, Sabi nipa, Neja Samai, and Neno. Ewiase na nkasa no enema nyina change enema sesa aha nipa wu wa wadwen se wafuru akoma mu kora wo bua wo bi no ma all right e kai kakra ba me ba me busam ya hwe nti se ye ka se adafo papa enema ben na you expected to see in a good friend traits ben obi ti senya na bit me akasa nipa we nipa papa me dafo ya wo Facebook so live Adom 106.3 FM ti momodi anso be ko hono na wasan so I share their my friends and family no bia etimi akoso be menya messages kakra wa hama me kan bi na afi yento aso obi Emmanuel Dati or say educative program we thank God na na ku every year or say best program ever nana yamisha hey for the J or say hello Steven Dumadze Onyam or say good evening Bev, good evening my darling Belinda Appel or say good evening mommy, good evening my darling Akwesi Amweni or say mommy you are looking good from Amweni Fita as a man can say you are Amweni Yamisha for papa gift yourself bafo or say my favorite program good evening Rev and God bless you for the good job you're doing God bless you to gift you and I press Labwache or say good evening Rev God bless you and great panelist watching you from France. God bless you, my darling. And I could be Stephen, also listening live from Westlands. Mommy, keep up the good job. Good evening, my darling. Tama me here, Mensa, also good evening. And Jessica Ekubia, also good. God bless you, Rev. God bless you. Florence, 2 years, also God bless you, Mommy Gold. God richly bless you. God bless you too, darling. And I could be Stephen, also, Mommy, this topic is one of the best. And this happened to me when I thought I had a good friend. I can tell my story to her, and she then later insulted me with it. Some friends, dear, be careful, Papa. I think, say, you probably will be when you will be a good friend, I'll be a bad friend. And Hega Amma Blankson, or say, nice program. Hega Yamisha. And Ohima Amacha, or say, hello, Mommy Gold. Hello, my darling. Was a good topic. And Florence, or say, Mommy, in fact, you are dealing with a very good topic. Good work done. Carry on. God bless you. And a Virgin Chi. Mensa Chelsea and will be our friend virgin yeah remember if I said watching you live from Akrokeri God bless you and Robert Kweku Mensa Kumsen or say we are living in a world whereby the genuine friends are few. True. They are very good friends, but they are few. And any part backbiting the pantem to one here, Ubuha Bibiki to be done the trust. Yeah. Bibiki to be no ayen home no we free we chi no akoye nneoma bia fe be wi chi no ntimi po man obiem obi a uji ni di yes said the only nipa no tena emwa bi kura wo de boa no bi ni ade na wo pe me hu no say sanse mo ye kenya nyina ho ya da bi nya ho ya obi agenda obi an de nti o de ba obi akwem obi wa wo hu no sadamfo but ono onya adamfo bibi ti no ba wo nche enti se wo ba be pe bibi wo wo nche ya onyanya sa ade kona na ye ne sesesi a me so nya ade kona wi enti ene mame anso me take me pound of flesh enti na o feel say the next person no ebe boa na chen wo enti na ase wa ye wo ti se walkway of our so edinya bibi eti se wanyam ye wonkofo bi wakwa introduce ne de ma obi kaka na ye ne se nipa na wahia no kra ye better obebo na chen now all of a sudden no per se odi wanim any ade enti me I believe say ni nyina na ye ka ni nyina it has more to do with agenda the nipa na de buy but se nipa hu se wo kwa ankrofo abehia wo no mo na wo san ya obehia wo mo enkaya na nipa obeto no bo ase na woni nipa tase because ebi wo kra utimi kwa no apem na afi wo mo a
we are Mohana, who could you tell Monentino? One more house as we hear. Bishop Alfred Anderson was a very true prophetess Jean. I don't know no, I said I know man fans of the way in Yam, 6 years. I said I'll be my fans. And when you say report here, one said I never pass. One said I'm my fans was I'm on your said I say, yeah, now so I'm my fans, I'm a soft who come then your man, I'm at a good soup. Nama means so, Penny, Miss Mammy, and you yes, I didn't remember. Because Jean was saying, some people are very good pretenders, so that you never know who they really are. Was he a bit so to me pretending? Oh, so maybe to me pretending. They are very good pretenders. So, hey, oh boy, why are you? And Nana Achwema. I say that is why I prefer male friends. Oh, we are always talking about football and movies. Hey, true. But a mem of Oba father for them. Hey, yo. She funny. Mammy, mama, be so bepen concern. Meaning papa be what? I'm pursuing it, Ernest, watching you live from Achem Subwa near Achem down over such as Obey Become Junction. Yes, Yanko in the eastern region. You should be careful of how you choose a friend. Some friends are very dangerous, and some too are good, but you shouldn't share your secrets with your friends. And it is very true. But secret in the crime, any secret. What is secret? Because I mean, if you listen to secret in a secret, say a bonnie and a secret, and I'm one. Maybe on your bonnie. If you are name your bonnie, Papa, and so on. Mamma come Instagram page in some part of Instagram for say it was a mom. True talk, Pam. God bless you, God bless you. And Obi so say, Mauto. Or also say it is true. Felicia, or say it's very true, mommy. God bless you. I know Kwasem. Yao Medical, or say I'm watching you live from Kwabenya. You are doing a good job. God bless you. And she Ajoba, or say God bless you. Ubi a message, Nadia. Meka ubi a message. Yanko yenim. So for Yanko. Adom Krana. So who said why you distracted? David. That would be some question. Be Adom question. I will be saying, no. The Amibu San said, me say, be a secret in the same. Secret in the say, Ebi Amequire Bonnie be. Yet I may make us say, secret in your bonnie, and say, don't say, Obi said, don't share your secrets with your friend. And I'm saying, secret in it said, to say the Ukoye Bonnie be. They make out here. Ebi am acquire abortion. Ebi am a family coach. Ebi I am not who I pretend our public to be. Ebi am a Benny Pema me yet to say me a Christian. Then so wouldn't me walk with me me Christian. A honor me to me. A honor me feel say no ni secret. Eti no na wada fu hu a. Hu. Ba me fa na say ebi a waba me fie. Na me ni me kun kun. Ana say ebi a me hu say dem nka no. Ebia ba won say aduane a medi ana be je say dey me hu bi se dey hu de ye hu a ba se maka obi nso enfom so okra na sebe waka kire wo no because of say waji wudi na ono fe say na damfo ne wunti obi say mama some people are using your name to scam people me ba try wa hifa batch of screenshot na fama me na me hwe why e wa hifa ehia nipa ana omo de me di aye you know batch of me mami go shop o say mami go online shop no me batch anya media why ana obi a be ka chewa no kwasem ni me ni bi na so me suma obi a so obi a me koji ska obi a ho etim batch so obi ka chewa say mami go do say ohia bibia no kwasem ni me sada me hia bibia metimi aka chewa direct say sister ma bibi me prayer train for pe and omo ni me ni omo bom empire and na me ka chewa omo say nyame adom asase anya media ma yesi yemfensi pai bobia no omo mo aye ni yensi eno so kra ma ka chewa won so a wutie bi da bia nti so betimi abo me na wo so do sika be shem no be shareholder onyame business but aside that mpacho and as sika so fa bra me ankasa en fa nkoma wo bia
what I say fam music and come obi na me suma obi an so obi magic ka wo so obi ba say mami gold na asoma no obi e shop obi say mami gold bacho me shop ba ko pe the gold shop cosmetics pen ton and also the enye online shop but then we so to we baby e betimi ye deliveries but me ni baby be team pacho if somebody is using my name to scam anyone I'm not the one pacho I mean sham so ma me das eti di o me say kame na wonam na empo no sebe bone atome ana mato bonim na ma me kamia me susu wo kira wo na bia mepe wo futuo ne advice bi a wo de be ma me no say me fe say wo ya adamfo papa anka wo mfa me nko ye bi na de ti gra na ese nka wo de odi nipa ne ko ti say ten sa na susu ye hwe ti say bi akọ jiskadura na soft kan ye ese ni ba wo de ko na ma say bi a onipa na akọ jiskaduro ana say bi a onipa no wo de wa toboni bim ene bi a office waji wadi eti ka wo ka kire wa so ada say wo de ne kosen wo nya adamfo papa because wo ya adamfo pa anka me fe say ka de wo ka nipa no kra jiskadura en say wo ka oh na man so wan kan to say sebe wono a pese enkrofo te ase ko be ya advert wa Adom internet just say wakoji sikaduro wo de dada nkrofo say nyame yi wadamfo no onye din na onye te say de ohun so na pese o kira na oh man na make us on ya wade bi wo no man ye mfen so man I say sebe wo ye made to obi nchen so I say ye fro say brabe bo afie wo ne ma ye yanka sebe awade mu nsem no fa kwa abonten enya awade ni tin ye fro say brabe ye made so I say yes if you wo fu ana say eni siniema ye aduane na bu a adwuma wo fie ho oh enya obi awade mu nsem na made wo de be kwa abonten akomu obusuafo ene wona fofo enya sa adwuma ni tin ye fa o made eti ye wade bi ono man ye ka kire wo ba te ye mfa nsoma ho ya mfa nsoma na mo tenten thank you ye wade bi o wa ka ne ye ka kire wo ye mfa nsoma ho eti sabe madam for no na bi a mfum bi aba na maka kire wo say bi a say ni ade a that's a man me wo de me kwa wonya adam for papa but e back out to do betima ko dia dance say e back out to say asem na go bi go to betima ko dia dance oh na evidence be no na no bi famous man if is asem we can be with TV so some time back obi famous say man asem na mo kan maintain you it is a me ni say rabe akodi boni na ma me nko ka sen so man kan so asem abre nyame o ana ya wade bi on so a ya ana me kan say ma ye mfen so ma eti ade a ye mfen so ma me so fu da bi mfen so ma but akodi boni obi anim ye obi akọ rape girl yi gaga yi na again as na adwin mu kan kaka obi a rape ni ya hwehwe ni pe ya ema ya asem misumi ni pa sa madam fu yi ene ko rape girl nti on kana no ntuma na na wo say obi on ma o ye Judas adamfo yeah o say Judas obi o wa na wa be fra wo mu wanya adamfo papa okay etu Judas adamfo de ba o me so de wo be ko anti wo ko rape kwa maninka oh mame ena me ka say wadamfo akọ rape akoka hwe ma wadamfo akọ rape akoka mame eno be ye different topic oh eno be ye different topic da bi eno ani ye tweet no ye tweet adamfo eti adamfo bi hit say wo bibia eye negative akọ atia oman ni nyina wadamfo akọ ni asi ahemfie sebi wadamfo akọ ni asi ahemfie ya hwehwe ni pay kra me ko bodua ye boja ene ade na woni so wadamfo kum chacha na wakọ ni asi ahemfie beja mame ya wade bi o wa o say ya wade bi o wa wan kasa nso wo ben nipa no me fe say wo ya adamfo papa oko o how muni amaniye mu kora wan kasa kora na eye waye msese so that say you futu a betumi dia manipa we futu a betumi dia manipa because of my vision futu we na me dia mai next time men you say next time men you say ne mo ko fa danfo pa mame na no pa oh everyday ayoyo yan ko of mame said ye kan why na ye adanfo papa there no be ya obehu no say we di oya da for I mean negatives mark negatives no be there no be ya obehu say oya da for papa been that say now and again how long does it take for you to see a good friend and I say and notice a we di oya da for papa mommy once
sometimes Hong Kong bear witness within us. Obi ben wona nipa ne enya. Was say o spirit of discernment woman one should be able to dictate say nipa we a wa ben no oye papa na say onya papa afei enkoma oni wo bedi ebia oni wo te wo nia ewo ho no ne wo eka wona ne toa na wafa we aba SMS nanu no sise yo nanu na sister ya sise yo enu na mami ya sise yo enu na say trying to just get what you have to say and I say opeso ohwenye wo won so side sa nipa no enso ewo ho eni ewo obi nso wo ho a abrebi obehun sa adefoforo aba wa brabo na wamu na no wamu na ahwekum e be take some time and so na adjust to that particular good news na abedi o side no ma wo ye sure say go for emu na omunyina ebo mu na wo no ma wo zo rev obeye ni facial expression ni pedua nya be kire say ade a wenya no enya ne de but ye obi nso wo ha obey so kire no na just say weti kono we bu ani chie kakraka wo ho na so me say who is a good friend na kuma mu eye ni ya make a good friend still come nia obedo obeden wo se onu ane ho obeye den wo so do rev ena make unya asem a obekra se papa wonchi na ni oni wo eni beji abomu pepepe ohun se wo koto boni mu a obe advice ohun se mami ade a wo ye ne enya obetumi aka kire wo se anamo a wutu we die anamo we enkoye into sister fani say anase fani say wo koye bribi na se ade no onim se e de oseye beba obebo amane ontna ho ma wonkoto oseye mu keke abribia obepese wo ye bribi obe encourage you say ye ebeye ye nkakra ebeye ye to anamo say ebeye ye abribia no ohye wonkuran abribia no oka niema just say enye ondadawo ade a wa hye ne enya na se nya wo ye ne enya oka no odokwan so e de trust sister nya wo ye yi enye ye hwe ayi Bible say David ni ayitofa ayon fa no ne advisor but the mra ohun say Absalom akofa ne yonko ne yam hye no o se brade ma ayitofa ne hye ni susu nyina enye nkwasi asem nka wose nko oben no na nko ye ne yonko anka wose okoma no na onwen no na so entumi anwen let's just say onye yonko papa today say nko obi o hono mo a ohun se oni obi anya asema no makota wadamfo echi eno ma mo kan nyina na nyoma bibi ho na was expecting say ho so obeso ho na boni a mami odi nam badwamu na opeso obi anya obeso ho na boni a odi nam badwamu na oni obi anya asem kitu abi argument no oboso ha say o pata baako no oh sister dey won come ti ase sister mpacho what sister for any to benim sister for any to menim no point is hard said ye won na onu gira onu asa okura de wi said any nyansa eno e wo hono mo pa asa na obi so hono manyame anim ne wo so one wonam but one wadwen che da anya oni ni nka bibia ma nko tikroda anya tikro per se but asa da bia no o ma uloki sa asa oni nyansa asa sem no wan kan asem bia be kan bia anye se aya na ese ni pa hwedi ajo na ay amana so beso kan mami so for mami asem ne o kan ne nam kan pesem kan bi se o ka bibi se adamfo bi wo wa ne nam o te good news fa ho na wa asesa o tasi pa bi kura wo a asem papa wa tinti ofre na omfa asem papa wati afa ho ne kasa asesa ne yo bibia fa ne ho bia asesa good news bia ba to wa ba won chenti na ninye tem bia o pese ogina ba bi ne ogina hia wuntu na nti wo hunu se ukowani ma na ne yam wo hunu se ni pa uhuna ntem o se na me nwanwo so ase mema nte sahara mema nte sa bidun betisa o bidun bepen konkon sapa mema bi wo tan se ohun se wo ne yonko ko e wo ho pa mema nso de wo asofodie mu kra so mo problem ba bia e wo asofodie mu e wo police mu e wo sojam
Ewo bebia. Everywhere. Today so every Bebia wo ho. Yeah, yemre. Kai. But I was having from me and I feel you drink come here say why near Adam for papa. Why cry na uchu se na ebe ye one and nante wonkonya asem obi ho no mo a. Onya fa na Adam for I said what on wonsem e de egu abonten no. And first pass e hwe ma menom ne papa nom obi timi ne obi nante 46 years of friendship. Omo kwa yi a omo mienu. Omo kwa ha no omo mienu. E ma timi e ma timi ya. Woni mo se ye obi ho no ma wonne ne nam nso a. Ti se bi a wahia obi a bibi won nsem a we ye nipa titiri bi a we introduce na kire no no wotumi fa kire kura akwaje ne number so for na nya no na make se ma ni ayi kare ha wona be so it just said nam no ne wonam ni na opportunity na wo ope eti wonya obi fufura nipa no bebo a obekọ nanim achen wa na we US no park no we siri wanim se nipa no kra no wo business bi a no akose wo ho eti afọ obo na nipa no mfre wo biem nipa no mfre wo biem wo beti wani no bekọ no na da fo pa no dey won namfo bi wa kra wo de na kọ wa ofie wa hide obi chembe ho self container na say obi single room wo de ni kofi o ne fiera no e bra kwaku madam funi o na we introduce ne kire no da ko akọ adwuma late nsi o ba na madam fo no woni wo fiera obi to me introduce sabi obi ma one ne be wale e kire na danfo na ade ba chi na 2 days na one ne nanam ye kan say hotel so ade say obi wo kora mpa ma woni obi akoba bia wo ye na danfo a wo bemba no ne te wo no no e bia na aka be ye bosome kora ma wo be ye wedding wo sole adwon so aba oba waje na number wajine number wajine number ebitimi tio no de asebe man pocket ebitimi tio no de asebe man pocket mami ti na nse ya bi asi my class me ni ko poku are girls kumase mami obi di bacho program o mi money di me say madam fu me say mami me say me classmate ni abaya hin oni be ma bi be ware na damfo agina mo say me kete madam fu wa fani team wa wura na tade nyina wa gine number sa oni ne te won ne oka kire Brian se ne fun agira woni mba bi na ode ato ne wode Brian fun frɛ ne number ne onya Brian number bebre wa gine frɛ madam fu musam na ma se madam fu he na adwena sei ma menka we ansa na wabi yi no pacho obi oni ni ku netie e na oni ni ku nya program wani ni kunya program no susu wo kire na danfo no se kai me ne wa ka me ko I know the come on me ne wa ka me ko me ne wa na be ma we de be e na oba no so sebe ba ko na hu nyansa e no no so beta se ne niam akọ na awade no eguye edi be ya na awotwe na gena bebe no aduane o hia ni kun no na ni kun firi ba bi ba ni kun ka na danfo no tem otim na danfo no tem na me se ko busa kro beka se na adwa se de oni ho na kwasi fam se me no aduane na sa ma se jami mi se ohun no ohun ye kra na ye mo se no se me na o ye mo sa no se mami nwe me ho ekuta akra ye mami wa jemu ato mami bi kura ya hausa sie ya mi kese bo so me miensa akra mai ne yire ne na damfo sister oni ni beto ne ma bumbe so an ne ma kwa chini sister henyim na damfo so nyim so oni ni kunu ni onyim ono na damfo kunu ise se asem ye ni abai o twetwere nkrofo bebu be Emmanuel Gani or good evening mommy nice program God bless you ono na damfo kunu ne be God bless you all watching you live from whenever Adom FM no size please keep it up God bless you man yamesu nshira won so papa answer na Becca Jan or say some people will pretend to be having you with they will go spice it up and take you and bring them as well. Okay, mention that auntie as papa. For here, I say I'm watching you live from Achem Esubwa and Canada. Mary PTB. Ernestina Usia was a nice program watching you live from Austria. God bless you. And Bila also Bila Muhammad or say Amatakun is very right. Doris Edupako or say I like the topic today. God bless you. And Max one Mate or say good evening, Mommy Gold. God bless you.
two are better than one because they are a good return for their labor. It is true. I know your Bible once, I know your warrior. And Adam for keke. Mommy Gold Kumchacha is really my mentor, and I really like him. If I was a Ramos, and yeah, Brene, you know, the born in someone says, yeah, maybe a photo. Yeah, DJ. You get my members who know best you. Better than I did it. I come better than I see. Kumchacha, one person them baggage. Let me see. Can you say? Good evening, mommy. It's my first time listening to this program, and I can boldly say it's very educative. Please extend my greetings to Mary at Aguna Nyakrom, you, Mary Betty. And I Regina Youngson, or say, hey, mommy, friends, are you? And Doris Edu Paco, I say, what Mama is saying is really true, pa. It's very true. So, Mama Nell, or say, God bless you, Mommy Gold. God bless you. Chewa Naomi, or say, good day, my mentor. God bless you. God bless you. So for so any abroad, so come any akoma. Yeah. Say what Constance was good evening. Jay bless. That just say Jah bless. Okay. And Nana QFE, I say I'm learning something today. We thank God. And Bishop Alfred Anderson say, haha, you guys are looking good and nice topic. Enjoying Kumchacha and you, Mommy Gold, and the awesome great woman as well. Why a lucky swabo in your Frank? I'm watching you live in Abu Dhabi, UAE. God bless you. And we say I'm watching you live from Brekum, Sewa Constance, and Rosalind Arthur. Or say some friends can be very, very dangerous. So one needs to be careful. True. Ajua Fenie, or say, Mommy Gold, please. My name is Ajua Fenie. Fenie. Okay. I know you find it difficult to pronounce. Okay. All right. Anyway, I'm watching you live from the Bronx, New York. The topic today is very educative. God bless you too, my darlings. Also, Ushebi. Mavis Boatma upon or say, true mom, they have their agenda. I will be back with an agenda. Also, who now say Adam for Wabwa. About Benina, Bemani Tikran, Wabo, and the old mates. Who's on him? Now, so then I'm saying, Miku, dear Miss Way, so when I say, nice meeting you. Who's so quiet stand? Get is why I stand. Two said yes. How did he channel catch a system? Tell me something. I am going crazy. You know, I'm so I can be better. You wait for me here. I'm going to talk to him. No, I fuck us or no kukasa wako bunimu. So dear, don't worry. Oh dear, don't worry. And I'm for you, they are dangerous. They are killers. No money na mum. No money na me. Binu besu bare ya pa. Ebi ana invite na om. And says so for Kumchacha wants me invite home. Me you want ma. Who invite me then? Last year birthday. When you say birthday, me and the kids way. Me invite home. This time one ma. Mention I just say okay. Me. It's awful. Me power evidence in a way. And then I will buy evidence. Mammy Falcons. I'm a part of Susie have about 4 producers of CB men and women capsules. So, bar one name we should show one name a inca. Do how no kuno down our pain being idea. And I bear my also bear me more pie me. You know, you saw any more pie me. I am Mushy show. Buana white to be free move or buy who said you may be shut down. On maybe bahon no qua. And you mean an abbey is out. You want my sister. At the any bond to do. At the any bond to do. I said, what to own shed down to kick it. Any idea. And 50 far now, sweep your question. Nani idea a book can. Papa so that's true. And also a yen. Obi there. My Mrs. Gana Memans will be too long. I know nobody on touch every fan, and I find a bomb to put them on. I'm a beer. Yay! Yeah, Falcon, so me of do so. Sabri Bremwe. Na fine Susie ever for open from my number 0247 111 671 0247 111 671 omo so na ebema CB soap obetimi dia pedicure now aye come made up for friend me na yin come hello
But your number is 0302216561 and 0302216562. Frame it na yendi Nkommo ankasa. Hello. Hello. Ayo. All right. Yeah. Hello. Yeah, let's walk. But your first and I got a you. So, let's see. Some years I'm now with a happy at I'm not lower way in mammy. Why lower radio to mammy cry. Cry. All right, meet you. Who did you say? Women are their own enemies. But your women won't be with some question. All right. But women, maybe the person suggested a man, they are their own enemies. What you say? And now when they won't come on, the only canon or new example for no or so can you natural. You understand? Yeah, just say a cartel. But I just found out Jumway, mammy, I'm a cry. So for 7 months, it be war time pa, no question near me, be war time pa, ding. It's in to me, I say a man, a man, so sir, and you say any pursuit. Aye, all right. Yeah, for hello. Hello. Yeah, maybe I'm Papa first and I can say, oh, you're my James News, Princess. Yo, hey, what about James? I'm too. Oh, the program is a fine program for Levian. Made us say, Macassa. Oh, say, Macassa. A Macassa, dear Macassa. Share, Mammy. When you're the you come Punua, one person winning is staying. Kaka the man no on function who Italy. Guy the man pa Charlie Gairo you see. No mum say. Good news to the Otiana with my the guy those days, sister. We will fear me pay and me ignore bank one of the banks near you. And I mean I gave you again percent one. Now you when I drew a proposal. Oh, let me a driver. And I'm home again. Number 7 minutes until a chair bed 3 months. I'm one giving him a post and again. Until who know I mean no Bo Nkommo now. The catcher and say, oh, I'm fine. That's not a grand new town. No more be more equal for. And I'm catching and say, oh, share me more. No one said me hanging on no man catching a corner, but it's all catching no one say, I wanna free. Who may uncle. So, be more. Every more dear, and it's a Bama soldier more chain on the at least Uncle so Banamo to Bo Nkommo. All right. Can you believe me 2 car could do honor? Make your mono. I mean, rock is me a fast and got good on it. You're no big Japan. We are not in number for 2. I can't write 3. More than no me a day. Eh? More than no me. Mammy, we are fast. Hey, Mammy Papa for hello. Hello. Good evening. Papa Jeffers and I got a friend. We could write a win about. Yo, coffee mammy to why? Na yanda young. In the Niska Yankum. In the Niska Yankum. Uniska Yankuna, ain't a number so Ubufuma nor so. Sir. The minute we are in Aqua. Sir. The Benny Sky and Kubodo on Quatin Diddy. No, on your papa. So they actually papa. They are torn, Yasam too much. On the Wama, we read them. You can you may be not catch on Yankum. You will go to show an entity with men. Why give you? And I would man, I say. Enjoy the actually only. If you had an answer, until the end and I wasn't. You had that as a cry and you were doing a mobile. But that's it. I say, let me show Papa. Answer. Hello? Hello. Hey. Afro. Hey. Afro. Papa. Hey. Not dinner, me see. Oba power Germany was what show no ma. Na me dia tell ni asi more than 1 month. One person be fa di ni mami na. Provision wa kimi no ma so be fa mami. Me say ni asi emba. Yo, mami ko ma senso. Oh, ba say number dey wo me ni pa no so ka message me fa. Me brother kitwa. Ka tell say ni mami ayi asi ni. Ni kimi mpa kra me bo modi say ni nsawa mu no dia. Me say me fa nsawa mu no man why. Okay, o se wa ma wo nsawa mu de o de bebro. Nsawa so tu nkwa ni tumako.
sarum ka benu o se se wa makra o twin ko ni tuma o mu kan kum cha cha benu ye kan say no one is one yo yo mami ende topic na mu di trasi ni se mu ka se mu be dia phone line wo si anadu tief ni pa be sunne sa anyema we amudi time see topic we mu treating for 1 month mi na bika se na so fu ka se bi se woni so fu 90 a se di dia na be bi so na wo se o enye sa se as woni udafu 90 ade ni obetimi amane ho ne mu no enye bi dia se me ma worry over 28 years now and ye worry fufu na mi ka se mi na mi po ma ho no mi beti si bayi o se setititin je si bayi na mi ka ma mi yiri so we de mi na bi pa na bayi woni se 28 years de bi e ka sa obetimi ka so mi fie de bayi o ho nti ma no mi upo sa se na mi ka po no mi no mi hula Yes, some na wo kra wo kan eno ne just what they atuni tiri ma de. We po sa di po mi ma meto ba mi so matina mi ka no. Anti bi de mi ka ni se. So ni o bi nanti o ba nanti na. Ese se di pia busia mu se na obeka. O na mi di ama busia mu de. Se mi si wa we onye. E na mi fie ba ya chiwe. Na satam no odo ni tra se wo. Na se Davida Adom kona wo be hu se ye. Odo no kona. E ho na be hu se nsem no wa kan se. Yes, ever for your cafe. Ever say vote better that see quality. So ni pande jasa man. As you have a better menu, ni panye. Ati. Nami Shrao. Obviously, true mom. They have agenda. People come to your way and then they pretend. Mary Ampon was watching you live from UK, and Rosalind was say it shouldn't take you so long to know whether someone is good or a bad friend. I was here and said, hello. Hello, Mami Akosia. But your family, Mami Abua. Mami Abua, yeah. I mean, we didn't myself, I know what's so funny now. Miss Refias and Mancus, me didn't the Amonifita. You are, okay. I mean, yeah, Mammy Cham is awful. A Pastor Bobby, Assemblies of God at Manchester Central. All right. May come as some soa. Oh, some now there on them program win a year very good papa. And I make her say, a woman say man a big casadi, but to Bema so quadro bar. Now swash one ye. A memman big casa papa. Ya memma me bema, memman ye man, and ye man kwane kasa. Manu eye, but it na wo be manu so and the mama ba na hu say wo be manu kra no wo hwe yi na mu bia wo de nsem bi ni fie nse no di Canada pa wo say man so mo ayi bi e ba mo so am kan nsem na mu se de to me man so de na so na me kan no na ma de ni different ya me kan say e me manu mo mi hwe e man yi because na me bo mo bataye ho na say wo se no oba betra na so wo ni beti na oba na ni atia abode ni ntimi nyina ana mo bia mutu enye nti na mechanism mo memma no mo mien krokroma no ye krokroma ye bibile ye bia no ebekusu yamaye de mo ba te bia ne ha adwen semestre mo mien hwe omu ye na te hwe omu ye a ebesi ye na meka ye kasa na ebeka tere ho no ena ebema wo mo so enya ho brase e dia mami Yamra studio. And Hanumona, someone I be honest, and you know, quite me when someone can be capa. Yeah, I should and delve deeper into who a good friend is. And I know the as of when you to me, M1 our home. Nah, I want to. So, but you'll be a 1 minute, enough for your fancy. Mammy, yeah, me that's it. Me feel say Adam for Pano, Obi or Adam for Pebiano. Nyame ho kronkron etini mu adamfo papa bia no ye wo honhom a ewo wiase na yemi no ye wo bronsam de e wo nyame de eti nyame honhom tini mu no wo hwe Galatians 5:22 eba honhom no aba no ebi efri ne mu ba odo obi do wa onsew obi do wa onkogu ani mu ase onkotwitwa wo 19 so asumdwe obi ono nam o yadamfo papa bia no de bia no onpon tokwa o pasumdwe
eti ye kan Galatians 5:22 e ba na ye be hu se ne ma ni nyina so e wo ho ene ade ni nyina ne se ye nipa de wo nso mo oni nipa but mo wani na ho na hwe wakwan so eyie ne susu kasa na kasa tintin bia ye duabo oh kasa tintin e duabo mame me da se me sole yakoi na de se wo nim se on the 8th achema pedwa efiri eba mikrom anako mikrom apedwa eye 1 hour pe achema pedwa on the 8th August ena osofukum chacha me first time me mama ewu ni me mama nguda but this time we first time ti obi ba me who first time no one ko ja second time no ko ja na akoye den okoye den eti bomodin se obetumi ababi o ban so amfansa pan enko o kwa na wo di bibi kakra ahye wo nsemo de akọ envelope kama woni se form wedding ti woni se wo nkobo wo mfa sika bi amai ha ho mfa ho obetumi a WhatsApp me 0542 51 what's it so when was there no se corona ni asori e di stuff we say what there WhatsApp no so corona what there first WhatsApp 0542 51 another 5128 0542 51 another 51428 no 0542 51 another 51 28 okay me that say so for yes I dey we be that so the number better job by phone so we say we are not in ordinary times yeah kwa ye engo ama amidi o last words mami the mechanic say the so for kai yes Adam for papa women na ma on ere uhunu subare ne yene mu ne kasa kire wo so ya Adam for pa bi kura mpa na make bi ana ukura pese okodi bi kunachi otim ka say ye omwa kan wo kan on kan ni bire so say ade ne be man ya mountain o pese stop na wo stop say bi a make say kura be man bi kura ya wa wo ne ma wo hwebe na wo afa wo hwew obetuma tufo na wo kire oniema bi na ade afutom no mema na mfufo enso ne say uko hari bi fia dan a wo yi oniema agufie hwan ba be wakoto ben susu ka won nsem kire be wahunu bi ada wa wura fie bi wo yi ni niema dan obekena ba bi wo ye adwuma ni krom ni bibia no de atia ni pokro be ben first ba be ubanza on chere sani panu ba be yota on chere sani panu kwa na ave obetena fie wa asora wo fufuo dia wonya bi ni na wa start ye o de ni kunukura sa wo tonwi o de ni kunukura na wa start no ka ho asem so be wie na ni panu kan ho asem onu mum kra ni papa chen wahunu nti sa ne be yo no nti so ni manu wa ma so ma me won so ya ko ni kakra mechanic say si yonku bi sin onu so ba cho wa yi na entuma kala be o se kala bia tuntum ni kokko kobe any tuntum wampa achimni na nti o se tuntum ni kokko you can't say me say yonku bi sin onu ya na press before one say me omoko si yonku do o se bia ko ye ye fa sa de ne entina obi ye wadanfo a kata na echi boa no mane endrum pempen so bia you be proud of the person say me nua yi edris am emie enye ewu a wo beka say say nya me aka da bi bu obi no bi nsi eno na nipa ne dani na echi obeka say me yonku sms enka nyo no a enka o ensa ba se nipa na nka na nka say nya me aka no so nche da nka mo nya me ensa mo me fo an ensem bebre na ya kan wa hanom no kwasem ne so hu adafo papa ne ma de be hu no se nipa no hu se odo nyame obi anya problem wona brabom ye kwa ye be ahokere wo ho no obi betimi aware ni kunkura betimi agya ne ho ebufuo betimi abafie obi eba be yare obi ewo ha obi okura bo se de wadafo ba hu se wadafo no na dwin mu kan kakra adafo pa ne de obeso on sa se yenko nyame fi obi biara me de me catch the first thing I would be who say nipa ni papa e obi obeka se me malam bi wa me wo odinsini bi wa me wo ayi ma obi a o he ma me we o hwe wonsam sisi a obeka ho nsem nyina a kire obi biara o do obekwa duro so first of all who so ye beifo obi biara obeka so o do kwa duro so o do ko baby o do ko busumfie o do ko we se ni ade meaning say wakọ hoda
Meaning so was you back could be crash muha. Back could be crash muha. Next who say which day in a year. Now no question to say, yeah, dear, what done for now who say was you. Oh, Mikobo be me obi him saying I'm the coho, and obi him saying I'm the co. That a bed that cacrane, no, they walk. Ain't if a year, who are done for be, Adam for be obia one and then so. Obi kasa enso ye good pa obi ye din enso anya correct obi so ye din enso ye good pa nenso adamfo a wo ya adamfo ne adamfo a said esof kan no nyame honhom tini mu asem bi sia obetimi etu fo papa wa hu sa de a wo ye ye nheda nko ye wadamfo yi so jeje so adwa waka adamfo papa ne de wo beka cho se hwehwe de nkwasa asem na odi ye wo ka sa ekire no wo sen ai wo ka sa ekire na wo so ne so anka ne ye na asem wo aka che ne wo so wabo wasum ono ya adamfo papa o obi honoma no padanfo odi nkwasasem nyina akura no jeje ne so no okoto no oh why ade ye we fine yo waka adwa me hokura kam so me bo na no so ene ade adamfo bi opɛ wontokwa wo badwam wo ku ntokwa won pataw ana wo ye bibi okase kam bi kire kabichira no obedwam na sa nipa ko no onye enhyiranka opatafo se the bible kan ye no we ma menka bibi nkira wonni adamfo panam de odi bi hu eye nipa ni su ene ne ban ye wo hono mo na de wom no se de odi bi hu adamfo pa en ni su ban pa eye adamfo tam obi eni o woni ne nko aka ade efiri ni tirimu ba adwen a woka adwa me de me na dosta na me ngon me fa me ko achi o nti me ba we me fa me ko achi me ko wo pepepe me ko papa we ho no ye me papa na woni me dai mum na so ye medro eno kire o nipa ni su ankasa ekuta no and ebiem the last thing I'm person who say don't let anybody choose you as a friend. Yes, you choose your friends. Memo bien choose who said that for you to no choose who. And you say I want you as a friend. I say but I want you as a friend. But choose your own friends. Nipa no your papa. Shana kakra. We na kakra na say oh your papa on na nante. We na kakra na do baby na hwe say wadan for you ni papa jare ho. Entem the poor baby fa. Enye nipa nyina na enu nante because obi ho ma na nante a e beda na owu e de ama. Ene ha na e de adwuma de ni si. Nyame nhira e ye shine akwa e na boy chinchin fidie ni nyina e de ma ye. Ansa na James Town Jeko wono so ye boy ye ma utimi hwe ye e wo Facebook messages na do so yentimi anka ni nyina nyame nhira wo. Nyame adoma next week e be san so papa cha na dwi prayer training to 12 midnight pepe baby awo bia brane mompa ye nimpa ye the prayer train with Reverend Mami Gold e wo Facebook and our Instagram so I am Rev Gold. Pomodi en share me na entwetwen enkomo ye mompa ye enko odoma hin wan anim. Nyame adoma next 2 weeks so ye ko jasofo kum chacha e wa achim apedwa. O de ka be ba be si Joy FM ha enyina be ba be fo. Na yakọ sofo menyaka se de be ya be ba de wa wala. Nyame share papa.